I'm touching myself tonight. You were expecting someone else? Dragi ljubitelji filma, dobrodošli u 1333. Kratke rezove. Zašto sam Kapetana Ameriku vrli novi svijet pred nekih mjesec dana uvrstio među najiščekivanije kino naslove ove godine, makar mi je već neko vrijeme puna kapa Marvela i njegovih infantilnih superjunaka? Samo zato što sam po traileru zaključio da će američki predsjednik biti negativac u filmu, pa sam se naivno ponadao kako će autori iskoristiti priliku da naprave aluziju na Donalda Trumpa. Hoće li svijet biti vrliji kada u Bijeloj kući stoluje crveni Hulk ili narančasti klaun? To mi se učinilo zgodnim pitanjem nakon trailera. A sad kad sam pogledao film u kinu, mogu vam reći da je taj fiktivni američki predsjednik Thaddeus Ross, kojega glumi Harrison Ford, makar antagonist, mila majka. Da ne kažem oličenje vrline, karaktera i odgovornosti naprema biću koje vlada i vladat će Amerikom sljedeće 4 godine i koje je doslovno sat, dva prije nego sam napisao ovu najavu Zelenskoga, pazite dobro, a ne Putina, javno proglasilo diktatorom odgovornim za rat. Wilson. Thanks for coming in. Well, thank you for the invite, sir. I have to admit, I'm still getting used to the new look. They said lose the mustache or lose the election. You and I haven't always agreed in the past, but I want to make another run at making Captain America an official military position. And if we disagree on how to manage this situation, then what happens? Work with me, Sam. We'll show the world a better way forward. Pokazat ćemo svijetu bolji način napredovanja, reče američki predsjednik u filmu, a njegov pandan u stvarnom životu već prvim svojim potezima dokazuje da je taj način dijametralno suprotan onome iz filma, ali i iz stripa na kojem se temelji. Obožavatelji originalnog Kapetana Amerike iz davne 1940. naime ističu da su poruke u najnovijem filmu vjerne onima iz stripa, koji je i nastao kao odgovor na europski fašizam i američki izolacionizam početkom Drugog svjetskog rata. Prema tome, zaboravite na bilo kakve paralele između stvarnosti i fikcije, koje bi ovom najnovijem Marvelovu uratku pridonijele bilo kakvu političku relevantnost. Kad tako propuštenoj prilici pridružite i totalni manjak originalnosti na čisto filmskome planu, zapitate se ima li uopće više smisla uvrštavati Marvela među najiščekivanije naslove godine. Sir, your inner circle has been compromised. Either you can't see that, or you don't want to. What is this, a trap? Global power is shifting. You're just a pawn. You may be Captain America, but you're not Steve Rogers.
I'm not. Neizmjerno bolji, aktualniji, intrigantniji, pametniji i zreliji film od Kapetana Amerike ne dolazi nam iz Amerike, nego ne biste vjerovali iz Irana. I kako je to već uobičajeno za tu zemlju, u potpunosti je snimljen u tajnosti, te podjednako tajno odaslan u Njemačku gdje je montiran i dovršen. Taj film zove se Sjeme svete smokve, a djelo je Mohamada Rasulova, jednoga od najistaknutijih iranskih redatelja 21. stoljeća, čovjeka koji je u svojoj karijeri do danas snimio nekolicinu vrhunskih ostvarenja koja su pljenila pozornost kako međunarodnih festivala, tako i javnosti općenito. Sjeme svete smokve vrlo vjerojatno je i najvažniji film kojeg je do sad Rasulov snimio, između ostalog i zato što se zbog njega više ne smije vratiti doma u Iran, gdje ga čeka višegodišnja robija. Zašto ne smije, bit će vam razvidno već iz trailera. تو این 20 سالی که من با باباتون هستم همیشه آرزو داشتی همچین روزی برسه. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه. آفرین بابا جون. بدشانسی این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من تو این شما. تو هم شعار دادی؟ شعار دادم سریعم در آوردم. اینا بهم دادن من حفاظت شخصی. برای چی؟ حفاظت از خودمون. جلوی چشام دوستامو کتک زدن گرفتنشون. خودم میدونم چی بگم چی نگم. دیگه برای من تعیین تکلیف نکنیا. به خدا میذارم از این خونه میرم. از یه سری اوباشی که تمام مسئلهشون لخ شدن تو خیابونه حمایت میکنی. اصلا به عنوان پدر نه، به عنوان کارشناس که اندازه سن تو این سیستم بوده بهتر از تو نمیدونم چه خبره. نه. چون توشی. Sjeme svete smokve mješavina je političkog trilera i obiteljske drame, koja je svoju svjetsku premijeru imala u svibnju prošle godine na festivalu u Cannesu, gdje je osvojila čak 5 nagrada, uključujući posebnu nagradu žirija, nagradu Fipresci te nagradu ekumenskog žirija. Film je do danas prikazan na desecima festivala diljem svijeta, te je osvojio više od 30 različitih nagrada i priznanja, uključujući nominacije za BAFTU, Cezara, nagradu Europske filmske akademije, Zlatni globus i Oscar. Prema tome, trkom u najbliže art kino uz samo jedno upozorenje. Pripremite se na gotovo 3 sata trajanja. نگرانی خانوادت بفهمن چی کاره ای؟ میدونستید بابا تو قاتله؟ تو خونه خودم احساس ناامنی میکنم. Hrvatski audiovizualni centar upravo je na svojim stranicama ponosno objavio kako je hrvatske filmove u protekloj 2024. godini pogledalo 141.689 gledatelja, a ja ću s puno manje ponosa konstatirati kako je to brojka koju u susjednoj Srbiji samo jedan njihov hit obično postigne u prvih par tjedana prikazivanja. Ne, Hrvati za razliku od Srba ne vole domaće filmove i da nema svečanih premijera za kolege, rodbinu, prijatelje i one koji samo vole mukte jesti i piti, vjerujte mi, ta brojka bi bila nekoliko puta manja. Što vam mogu osobno posvjedočiti kao često jedini, ali doslovno jedini gledatelj u tami kinodvorane. Kako god, HAVC je izbrojio 40 hrvatskih naslova, uključujući manjinske koprodukcije, a mi u kratkim rezovima znamo da te i takve često nemaju blage veze s Hrvatskom, koje su se prikazivale u kinima diljem Lijepe naše, a ja sam najgledanijih 5 poredao po broju gledatelja u top listu. Vježba ovom košarku. Baš sreće što možeš hodati.
Dražen Petrović. Ti si najbolji, samo oni to još ne znaju. 24 koša Dražena Petrovića. Najveći uspjeh Simone i jedan od najvećih naših sporta u posljednje vrijeme. Petrović, 3-pointer! Fina arhitektura. Bravo, Dražene. Petrović. Država ima pendrek, ja imam papagajke. Reći ti, brate moj, nema. Hoćete barem razgovarati s čovjekom koji je sve ovo napravio? Ne pada mi na pamet. I pozdravi Štefančićku. Manje ti nego što pamtim. Ona te je uvukla u sve ovo, jel da? Tuđman i cijela vlada su bili ovdje kad je tata otvorio klaonicu. A na sprovodmu nije došao nitko od njih. Je vam teško pada razvod? Mislim, zato što vaša bivša žena kaže da još niste potpisali. To je stvarno dosta. Bog te ne sreće, patimo sve ove godine. Gospođo, vjerujte mi. Ne vjerujem više nikome. Osim HDZ-u. I svih ovih godina glasate za njih. Otrovane. Daj, Nina ljubavi, pa bio je rat. Svatko je grabio ono što je stigao. Tvoji stari i ja i stotine drugih smo različitim horvatima pomogli da budu to što jesu. Doći ću za to. Rećiš. Daj mi samo malo vremena. Nitko ne može ništa, to čudovište. Kako ne kužiš? Iz ovog nema van. Evo ti cijela posrana pravna država! SMS an Süße Simona 88 25 300 und ich schließe dir die Tür auf. Tu nam fali malo akcije. Napustila sam sav svoj sram, ne možeš se sakriti. Ti si neka naša. Ja sam samo tvoja. Am Donnerstag komme ich zu dir. Četvrtak po četvrtak cimam ga na razne fore dok se ne navuče. On stvarno vjeruje. Svi vjeruju. Bićemo skupa još noćas. Stiže nam Bobo. Krenuo naći Simonu za stvarno. Bobo, ich mag das nicht, wenn du so ernst bist. Ich will doch nur spielen. Stigla je. Kako gledamo nju? Znamo da je ostavinska rasprava za koji dan. Ja sam došla po svoje. I mislim da je okej da bar mi sad nešto dobro. Kako se zove Amala? Koja Amala? Ona za šanku. Maja se zove. Maja su najluči. Ti si kao neki mačo, a? E, ovo je biznis. Posadiš zeleno, a ubereš bilo. Ti zapravo hoćeš? Ja sam jutro htjela pobjeći s tobom, a sad hoću pobjeći glavom bez obzira. Smrt fašizmu i živjela gospe! Kad sam u kratkim rezovima prije 3 tjedna objavio netom pristiglu vijest da je Slijepčevićev film Čovjek koji nije mogao šutjeti nominiran za Cezara, kojega obično zovemo francuskim Oskarom,
U patriotskom sam zanosu napomenuo da Španjolci još nisu objavili nominacije za svoju Goju, baš kao ni Britanci za svoju Baftu. Ali polako, rekoh tada, ne trčimo pred rudo. Sada se moram ispraviti i reći da smo slobodno mogli trčati pred rudo, jer sram me bilo. Trebao sam znati dvije stvari. Prvu, da su se tada, samo tjedan dana prije 39. Goje, nominacije za Španjolsku nacionalnu filmsku nagradu već dobro znale, ali da nisu bile ni bitne, jer Španjolci u kategoriji kratkog igranog filma i onako nagrađuju samo svoje filmove. I drugu, da su nominacije za Baftu, britanskog Oscara, također nebitne jer i Britanci u kategoriji kratkog igranog filma i onako nagrađuju samo svoje filmove. Mea culpa, rekli bi u Vatikanu da su na mom mjestu, a kako nisu na mom nego na svom, čisto sumnjam da će proslaviti 4 Bafte koje je u nedjelju navečer dobila Konklava, među kojima i one za najbolji film uopće i najbolji britanski film u 2024. Sad ako pitate zašto to govorim, znači da niste gledali Konklavu. The Pope is dead. The throne is vacant. What happened? They say a heart attack. You know how rumor spreads, and 1.25 billion souls watching. Well thought, no, Lawrence. It seems the responsibility for the conclave falls upon you. The supervision of this election is a duty I never thought I'd have to perform. They are sequestered, and they must be shielded from all news that may influence their judgment. You understand? No sane man would want the papacy. The men who are dangerous are the ones who do want it. That sounds ominous. I wonder if I could have a word in private. You look anxious. Everything under control. How has this been kept a secret for so long? We'll never find a candidate who doesn't have any kind of black mark against them. Although we sisters are supposed to be invisible, God has nevertheless given us eyes and ears. You should be careful, Thomas. This is a conclave, Aldo. It's not a war. It is a war. And you have to commit to a side. There is one sin which I have come to fear above all others. Certainty. If there was only certainty, and no doubt, there would be no mystery. And therefore no need for faith. Znala sam da je Berlin grad otvorenosti, ali nisam mogla ni sanjati da će nas dočekati s toliko ljubavi. Istaknula je Čejen Černić-Čanak, redateljica filma Zečji nasip, koji je u nedjelju navečer, baš kad su Britanci po 78. put dijelili svoje Bafte, imao svjetsku premijeru na tekućem, 75. po redu Berlinaleu. Ako vam otkrijem da je Zečji nasip priča o zabranjenoj ljubavi između dva mlada muškarca u malom hrvatskom mjestu, jasno vam je odakle toliko ljubavi prema filmu u jednome od najotvorenijih gradova svijeta. A koliko će je dočekati na domaćem terenu vidjet ćemo sredinom ožujka kad bi film trebao krenuti u redovitu kinodistribuciju po lijepoj, ali ni blizu toliko otvorenoj našoj. Bio je jedan mali dečko koji ima najboljeg prijatelja, zeca. Hej, sućut. I dečko i zec su samo bili zajedno. Divni. Divni? Da. To sa starim, kak je naglo. Imali su i tajno skrojište. Još nas provodi. Ma, dugo nismo bili u kontaktu. I onda jednog dana je
dečko došao u njihovo skrovište, ali zeca nije bilo. Zašto se nisi javio? Onak nikad. Nakon što je tvoja stara odjurila do mojih, ili? Zec je otišao, bez pozdrava. S njim si bio. Šta? Ne pravi se glup. Ne, bio sam na trčanju. A lažeš, pa jel ti misliš da sam glupa? Jel misliš da ne vidim? Ali onda je dečko našao nove prijatelje. Čak i zaboravio na zeca. Petra, molim te! Ali onda se odjednom zec vratio. Zečji nasip se na Berlinaleu ne prikazuje u glavnoj konkurenciji nego u pobočnom natjecateljskom programu Generation, posvećenom vrhunskim filmovima o mladima i za mlade iz cijeloga svijeta. Pa ipak, Berlinale, status jednoga od 3 vodeća europska, ali i svjetska filmska festivala, nije stekao svojim pobočnim sekcijama, nego glavnim natjecateljskim programom u kojem se vodi borba za famoznoga zlatnog medvjeda. Pa vam evo barem 3 naslova koji ove godine pretendiraju na tu prestižnu nagradu. Ka? 姐，你来干什么？屋里没钱，想你了，睡了。我来啦！你是亲姐姐，但是你好脸比那个乖。 皇帝，连戏天你看到甜甜没得？甜甜爸爸儿子每次他都赊账，劲还大的不得了。能不能跟我说实话？甜甜，姐姐找不好了，姐姐找不好了。去哪儿？ 我再累点儿。你回来了。Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Sfințească se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ca Ta e împărăția și slava și puterea, acum și pururi și în vecii vecilor. Amin. Moj TV, najbolji TV vodič. Pregled programa za više od 300 TV kanala. Super pregledan i na mobitelu. Film, serije, showbiz vijesti. www.mojtv.hr Expecting someone else? Ako je velika ljepota bila njegovo ljubavno pismo Rimu, Partenope, najnoviji film talijanskog redatelja Paola Sorrentina, ljubavno je pismo o njegovu rodnom Napulju. Prema grčkoj mitologiji, Partenope je sirena koja je počinila samoubojstvo nakon što se Odisej oglušio na njen neodoljivi pjev. Njezino je tijelo izbacila plima na mjestu gdje se danas nalazi dvorac Delovo, pa su u njenu čast gradu, koji će tu kasnije niknuti, dali ime Neapolis, odnosno današnji Napulj. Partenope, koju glumi neodoljiva Celeste Dalla Porta,
u istoimenom filmu funkcionira kao utjelovljenje samog grada Napulja i ne biste vjerovali, nije sirena. In acqua. Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, sembri una santa. Mi hai baciato di nascosto. Un mistero. Mentre ti stringevo forte e tu mi dicevi piano, You can have it all without even asking. io non lo amo. Era già tutto previsto, anche l'uomo che sceglievi. Vuoi sapere a cosa sto pensando? No, perché lo so già. E a cosa sto pensando? A tutto il resto. Forse è stato meraviglioso essere ragazzi. È durato poco. Drama o odrastanju, ili prema redateljevim riječima o propuštenoj mladosti. Partenope je svjetsku premijeru imala na festivalu u Kanu i to kao sveukupno 7. redateljev film koji se natjecao za Zlatnu palmu. U talijanskim kinima film je postao pravim box office hitom i uvjerljivo najgledanijim uratkom Sorrentinove dosadašnje redateljske karijere, koji je s utrženih $8 milijuna prestigao čak i njegov najhvaljeniji film Velika ljepota. Pa to valjda zaslužuje da upravo Partenope zatvori 1333. Kratke rezove, a mi se vidimo točno za tjedan dana u istom terminu. Do tada, lijep pozdrav. Doviđenja. Era già tutto previsto, fino al punto che sapevo che oggi tu mi avresti detto quelle cose che mi dici, che non siamo più felici, che io sono troppo buono, che per te ci vuole un uomo che ti sappia soddisfare, che non ti basta solo dare, ma vorresti anche avere nell'amore. Ma quale amore? Era già tutto previsto, anche l'uomo che sceglievi e il sorriso che gli fai mentre ti sta portando via. Ho previsto che sarei restato solo in casa mia e mi butto sopra il letto e mi abbraccio il tuo cuscino. Non ho saputo prevedere, solo che però adesso io vorrei morire.